ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha ka khan retorik jong ukulalangkot arajar arphuwei u MDC jong ka Jayau constituency uba Paul Lyngdoh ula Plie ba ya ka top balashna penhe na ka scheme bala bay da ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badan hakashnong Sngithiang Mawprem Shillong ka jingshna yegani ka top ha ka first phase ka jinghe jong ka top kalong ban pendap tang hadu 1000 liter ka Handrai he ka second phase pat lashna penhe sa kumbalai 1000 liter. Menta kani ka top kalangyam hadu pra 1000 liter. Kajing penlut pisah habashna ye kani ka top kalong barok khat wai laktam. Kat ba ha ka phase ka ba arpat lamang pisah sa sanlak siteng banshna penhe ye kani ka top Ka ba pi angnut ka ba pi tu ka ba pi kwa bakan longkam na benta jong pi bat ka yeng ka sem ka jong pi kapau bat kapalang hakadur khmat ke jong unong mi khmat jong pi nakata kadaw masngau bang yo lat pan yang ang ni pedeng jong pi hakap sedang jong kani kasnem ke batamai so ba ngadei pan pen kan mau lang ini ba kejingkit kle ka kamram Manjit yakinong mikmat tang bakalong kaba kerpang hendai kalong ru kaba kentang pat sisien bangya lapin long kam dau thalai ka sisien ngilap sting thau ya ka yo ya ka quality kaba mangi ni deserve panyo akhirnya ka paisgi abang Plie syakane project akan mawa apa bagi sedang mingkom cuai ka first phase kalau ka juat mat pendap namar ka jingdawa pat ke jing angnut ke long sisa ke babun setap ring lala ban pendap dah pedeng jom kataru kalau mi biang ka jing petsngau nak yang jong ka local committee kelawan ye kedu nga ban ye thu ba kampat biang kampat dam kebun ke ke ba suli bat melapan tap pendon kami ka bat nak tak tahu bila plan saya kini ke second phase pan lumban lang sa lahaja liter pan pendong ya ka baik prahaja liter nang bata kejing don kam jong kini ke sino de Sekolah dewan ai kecil, mulai ke depan ya samla broad lengkat ke kenhun kita lengkat akan ke project bahkan long kumni kembali long dah ke kita le ya ke kam ke wani ke kam ke baha ke kam ke ngai kam keren nak benta kecing tray janai bat kecing tray berhenti ke congki. De akan dikepur PTP ke council hak abangan adon ketika council kepa ikan duk shibun kibang yang financial constraint kijing kerdu hak mangtingka ndai ngalai shim pat nganyai shim ke sen jam kibadan kam kebedai bat kamtam kebedai na bentak ini basic services kijing don kam songko kebalong ke essential service nak benta jongi bai ni asmo thup ha ya kan ni bat ni pun napi le kena hang ni Mawprem pindang kan mau hi kipur bagi ya ra di bahar ki borti nangi semau perang teng mat cadu samaulai penyawat
de pat ki brio kila don teng ki stem ba ki brio ki di pan wat to komot ki hapan sacrifice no eka port ya men miet mar men miet ke ka port ki pan yang ma di pendap pat nang tu ki sawan chayeng dalala pan pendap nang pendap ke jing don kam jong sngi ke bobot rementa Leyo hadu ki man ke kendong kan shot aman ki jingbu ku op tang nam ta ka sum ka sai ka shet ka tiu rei sat kali rum de gawai ar teng south liru te rei ki jingdawa choka kam kala nang jur kala nang bun but yang jula ban berkat mengenai mineral water mo kepa wangi menong hakipor ba tangi late school to komot sisian bas liang ngi don kam ban chu wat hang no ko bat ban dem ko siu ban ang na ko sorkari henry menta la don saka packaged water mineral water te kata ka jingkala apring ni ka jingkala ki jingdon kam chongi kum kiprio masoba kat to kan ki bada kidai banyai long constant kidai banyai long kepene